Love is not enough. Kaya mag-unsa man ng gugma kung sa mga real life situations like magkulang og kwarta, may mga suliran sa kinabuhi, being in love is one thing. Love is one thing. But staying in love is another. Because anam gud matistingan ang usa ka relationship sa tanang mga problema na moabot. Mo na gitawag na compromise. If dili maka-compromise, mo na dira kailangan ka mo desisyon sa imong kinabuhi sa imong buhaton. Goodbye. Bitaw. Welcome to Storyan Kinabuhi, wherein we talk about life, career, relationships, ug uban pa. So boss, kani nga episode, unsa naman sa dato storyaan? Kani, na ay popular na saying na bahalag saging basta labing. Kasi tanaw na yung one another. Oo ka na. Kanang bahalag saging basta labing. Di gyud ko mo agree ana. No, kay karon man god no, gikan man ko sa, of course I'm very young pa, I'm only 21 years old. Kung naa ka sa kanang high school boss o sa college, kay namdam pa ka, okay ra gyud kung unsa inyong kanon diha, okay ra gyud kung asa mo, basta kay mag-date lang kay ana. So, karon na when you're out na gyud in the real world na si Judith, no? Judith. Judith sa tubig, Judith sa abang, Judith sa kurente, it's very different na gyud. Na gyud mada ng bahalag saging basta labing. Ikaw sa mo to. Kana siya dugay na kinana saying, no? Kana to ang mga mga karaan tao ba. Pero kani manggong gugma. Ayaw na kita topic no. Gugma or love ba. Love is not enough. Dili. Ngano man, naimong gingon. Nagbayron nun. Diba? Love is not enough. Kaya mag-unsa man ng gugma kung sa mga real life situations like magkulang og kwarta, may mga suliran sa kinabuhi, diba? Mag-unsa man ng gugma kung sa ubang area sa gugma or sa life, together with our partners, dili na to matagad. Hindi mo ta kaingon na bahala ligig labing, pero nagkautang-utang na ta. Bahala ligig labing, pero wala tayong kurente. Diba? Lisod kayo, Dor. Hindi na pwede, Dor. Di pwede good. Okay, I'm very grateful po, no? I'm very happy to hear from other people po, especially sa akong friends nga. Ingnan juga boss nga kana ganing iyang mura na gutog ang iyang partner ang gilibak ba. Basta kay na lang siya kanang feedback ba about sa iyang partner. Nana siya ni share siya. Bahala lagi basta ug di kuno ni siya maning kamot. Biyaan jud ako. Coming from a babae pag ito. Di ba? Kay na kay karon mo uy, yamada, uy, na bahalag saging mas talabing, especially sa mga katong mga kabatch na ko no nga matngo na ana na we have to consider good nga in the real world it's not all about love good. There will be difficulties, there will be challenges because it's one thing daw na you are in love, it's another if naanay mga situations. I mean naanay situation na what if na nagkalisod ninyo, diba? May it be a health or life na crisis and then wa mo yung mga insurance, diba? Kuwang pa mo kwarta, wala mo yung savings. So, unsa may mitabo na? That's a challenge, di ba? Another one, what if the both of you live together? Very sweet kayo mo pag high school, very sweet kayo mo pag college. Pero when it came to finances, di mo ka maamuda, no one knows how to save, budget, invest, or kanang even about insurance. So, it's very different na good if you are out there in the world. Doon sa mong ma-add anaos. Kabantay ka ng mga na-trend ron ng mga long-term relationships na, for example, no, si Sian Lim ug si Kim Chu. Okay. Yeah. Ug si Katnil. Catherine Bernardo. Dugay na kayo, no? Munang giingon na love is not enough. Love is not enough. Kay, sakto tayong giingon na, love is one thing, but staying in love is another. Kay, sa ato ang kinabuhi, with our partners, daghan yung mga suliran or mga problema, diba? The question is, are you willing to compromise with your partner? With your boyfriend or with your girlfriend? Because you can say man na, for example, if you're behind the bills, mga cards ni mo wala na bayaran, wala mo kabayad og kuryente sa inyong internet, ang tuition sa bata, di makakaingon na sa may solusyon nimo nagugma. Diba? Dili oy, di ba? You can't say that. So, being in love is one thing, love is one thing, but staying in love is another. Because anam gud matistingan ang usa ka relationship sa tanang mga problema na moabot. Mo na gitawag na compromise. Karon boss, I'm still at a young age mong no. I'm only 21. So akong mga kabatchmates karon are third year college, no. So wala pa kay ko yung mga kanang stories na donggan about ana except atong usara, no nga kanang buwagan lagi niya kung di maning kamot. Pero kani boss, no, you're ahead of me man gyud. Mga tanan ko nimo, naa kay mga friends or people you may know
kana ganing very very sweet kina sila kana the perfect couple kumbaga. Ah. Pero gigabuwag sila tungod sa finances. Napa kay mga kailangan. Yes, na ako yung mga kaila na ingunana. No? Okay. When you talk about love, manggod, daghan na siya areas ang love, di ba? So when you talk about finances, that's one thing. To stay in love while being in problems. So remember this, na if na gani mga relationships na to, daghan kay mga test. Finances is one of them. One of them. Diba? So, kita sa ato ang mga partners, kailangan ginato na go through it together. Ana gani. Kung saan man na lagi in love lagi ta. Pero kung naay mga problema di ta in love. Ana gani na ako yung mga kailan ningon na nagbuwag gid sila. Remember this, that those are tests of relationships. It's both a lesson and a blessing. Diba? Okay, if at an early stage, you were met with a problem in the relationship kung yan nakabulag mo, remember na basin dili to meant for you. Okay, what if ni-prolong siya na yung mga problema? Diba? So, unsa may mahitabo, diba? So, it's either a lesson, sakto ba ko? Sakto, diba? So, lesson siya or blessing siya. Kana, no, when it comes to a lesson na may saying, you build a man for another woman, or let's say if ikaw, diba? You build a woman for another man. So, kana, no, it can be a lesson or, again, it could be a blessing po for you to realize nga mo din ni na ada mga challenges. Ikaron mo, no, as in, sa ako ang mga kabats, no, very, very, very sweet. I am yet to witness sa kana of mga breakups tungod kay grabe di kay problema sa finances or other challenges pa. Lagi abalag saging basta labing. It will be very hard. Wala pa ko yung mga na-witness. Siguro sa ako amagong I'm 29 right now. So sa ako ang age, I know what I want in a relationship. So wala na ko kanang mag-wonder pa ta kung sa atong tumong anak. So, kailangan yun. Even karon ha, sa akong girlfriend karon, we did a planning. Nag-planning mi. Kung nag-planning ta sa Sun Life Door, bitaw, nag-planning mi. Christmas Eve. Ay, di New Year's Eve. So segmented siya na ay personal, relationship, travel, ana. Mo lagi na akong giingon na, muna atong istoryahan ron ba, na bahalag, saging, basta labing. That's one form of deeper, kuha na to, gugma. No? Okay. For example, ato ang mga relationships. Although maybe cliche or OA siya paminahon, planning pa ta, di ba? Natural man ang gugma. Dili uy kay kung magkadugay man gani mo nino for long-term relationships. Makadugay man gud ta, one day it will feel like your roommates. Yes. Okay, familiar naman kay mo. Especially if dili mo minyo. Especially if yung anak kay for me ha, dili man jud ko yung anak ka religious, pero I really believe in marriage yun. Kay mo man gud na ang covenant, no? With the Almighty. Na nisaad mo, na kamong duha, sa ganang mga bawas ganito na, through rich or poor, anak. So, nisaad man ta. So, without that, ang mga long-term relationships na wala pa dyan label, if minyo na ba, uyab pa, one day, you're going to feel like roommates. Siyempre, kay familia na kayo mo. Especially sa live-in. I think laing topic siguro, live-in. No? Yung live-in. One day, if dili mo minyo, no, kinamag yung uban ko dor na ganahan sila mag-live-in before lalaing ginana topic dor. Kaya na, no? Amo niya na i-cover. Sige, niya na. So, one day, you're going to feel like si love man good is fleeting. When you talk about love, love is an action, di ba? Emotion siya. So, si love magud, mawala magud na. Mura gud nag-motivation, di ba? So, ito, motivation and versus discipline. Discipline. Si motivation, temporary na siya. Si discipline, muna siya malahutay. Sama na po na sa gugma. Okay, the feeling, di man na siya everyday that you will love the person. You love the person good, pero ang emotion, di na siya kada adlaw. Kaya na may mga adlaw, nakapoy ka, kulang ka. So, yung kagugma, di gina perfect every day. So, it's not going to be perfect. So, ang pangutanan din ha, how are you going to ride the ups and downs in yung relationships? So, you have to understand that love is an emotion. Ang pangutana, what are you going to do when the emotion is not there? Di mga pwede mingon na, ay wala naman, di naman talabing. Buwag na ta. Amo na, ato ang last topic, di ba? Fast-paced na magod kayo karon. Unya, if naalay problema, wala na. Wala na. Diba?
So, nagkanang dating apps, no? Dating apps na dayon, nagbuwag. Pag-uhay rin nagbuwag, nanay lain. Nanay Tinder, nanay Bumble, nanay lain, nanay Messenger. Saka boss, no? Ikaw, 10-year na magiging ka. 10-year na rin sa relationship. 10-year agent, 10-year advisor. 10-year na magiging ka sa relationship, boss. Unsa may ika-advise ni mo sa ato ang viewers, no? Nga kamo, ni boss din, niagi man mo og kanang very dagka na kay mo naagian ni boss din. Unsa may one time guro nimo nga ma-recall din niagi mo og kanang situation na di gyud siya madag labing, di gyud siya madag saging yan, di gyud siya madag saging pero na-push through niya. Yun unsa may kanang experience mo ma-recall niya giun sa to ninyo pag-solve niya unsa imong ma-advise nila. Naadyo ko perfect example ana kay naa mo gud ni relationships, naa mo gud na I don't know if I'm correct pero naa 3 years moabot gyud mo 3 years sa imong partner, nanay trials mo abot to test your relationship. Ang last is the 7-year itch. Nakalang 7-year itch, critical jud kay na kay na yung mga everyday na mo mga distractions and temptations pero kana siya tungod man gud kay dugay na mo. For us there was one time gyud na lahi man gud mi no kay as couples mo gud lahi man gud personality. So there are times na mo conflict gid na siya. Like for example, ang ako ang partner, akong girlfriend is really organized jud na siya. Ako dili man. For example, if mag-travel me, organized yun na siya na itinerary, kompleto tanan, kamo siya mag-navigate, ako complete opposite ko niya. So naagid me, mag-away gid me din ha. So on my part, although dili gid ako ma-perfect, I try my best to learn. Mo ginagingon na love is not enough. Di man ako ma-perfect, pero I try my best to learn on my part. For example, if mag-travel me, kamao ko mo navigate, mutabang nako. Di na presa na sa first trip na mo na di jud ko mutabang kay di ko kibaw. So mo nang gingon og compromise. No? Kay for us, nagyudaghan gyud ng mga challenges in our relationship. Even until now. Pero mo lagi na ang word ba, compromise. Okay, if you want the relationship to work, if you want to stay, and if you want to make this happen, mangita gitag pamaagi. If we want it, diba? So for example, to all the long-term relationships out there, o kani mga nagbuwag na mga artista ron, maybe, just maybe, wala na sila nakakita og common ground. Diba? Because we can tell kay from afar man ta nagtanaw nila. But there's a reason nga nung nagdugay na. Diba? Mo nang makabantay ka karon na mga nagdugay na long-term relationships, nagsunod nila, relationship, pakasal na dayon. Diba? Na siya din. But for me, Jodor, compromise is the key word there. No, whatever it is. If you want to make things happen, not just sa relationships, sa career, di ba? O sa career, o kung we're having a challenging time karon, maning kamot nagkato. Di ba? If we still want it. If we still want it. Sa mga naminaw na mo karon, no? To your partners dira, girlfriend, boyfriend, if you want your relationship to work, you really have to talk about it. Communication, yun siya. I know maybe lisod siya, or maybe you're uncomfortable, but you have to address the elephant in the room. Again, if you want it. Pero if dili, ayun na lang. Ayun na lang. Kung dili man gani ba? Ayaw na lang. Kaya unsa man ador, kailangan long term atong tanawon. Unsa man day purpose na nag-uyab para maminyo, di ba? To create a family soon. What if napapa na ka? Or napapa na, in my case, napapa na ko. Unya, dili ko mo find og common ground with my wife. Unsa kay tan-aw sa akong mga anak na po. Kaya mga bata mo look up biya sa parents. So kailangan si mama magpapa, united sila. If you are facing challenges karon with your relationships, remember that communication is the most important thing sa tanan. No, communicate. Once communicated na in inyong both parts, compromise. If dili maka-compromise, mo na dira kailangan ka mo desisyon na sa imong kinabuhi sa imong buhaton. Goodbye. Bitaw. Bahalag saging basta labing or goodbye, diba? Kay long term ito una. What if mamagpapa na may minyo na ka ikaw? Na mamagpapa na mo anak usa. Yung magsige mo di mo magkasinabot, dili binaingon na ang inyuha lang relationship ang na-strain ang bata. Di ba? What if, di ba bata ka siya, sige kita ninyo si mag-away, hindi mo magkasinabot. So kailangan yun na ang compromise. Long term ba? Long term. Let's not see challenges and problems na mura siya sa gabal. Na kanang kung naging problema kaya na dili na ta, buwag na ta. Dili ingon na. Kaya normal man na. Test man na siya. So for me, sa ako ang relationship karon, it's always a work in progress. There's always challenges, mga arguments, but arguments are healthy. Problems are healthy. Kaya kung makalingkawas na ta na, you become stronger, the both of you. Kaya nagkamatag learning.
diba? Na mabaon na to for the next stage in our lives, diba? So maybe kana mga long term dira, like what we see right now sa ato ang mga social media, maybe wala na gid sila nako-compromise. As long as siguro nga kuan boss, no, I'd like to stand for those po nga as long as siguro di siya gitawag nila nga toxic or abusive na kayo. Correct. Najay ka ng fine line between kung unsay ma-fix o sa dili na ma-fix. So kana no, depende na gyud na pod, no, it's either if tan-aw ninyo makaya pa, ma-solve pa, or if dili naman gani, dili na siya ma-change, dili na mausab ang tao, dili willing maki-fix, then siguro mo na guro na ang time. Wala na gyud. Di na gyud madaog ka ng labing gyud. So kana no, we are very very curious no to know your thoughts and insights sa comment section. Feel free to comment them below. And then of course, don't forget to like, comment, and share sa video. And we will see you on the next episode sa Storyang Kinabuhi. Alright. Bye!